that was doing. But now on yet the Brɛaking leader no. Now the Brɛaking leader no. There's a 39 channel you have to me, but I like your time channel back with the amano. Hey, already. And then carrying Kenny Cassidy. Already, you've been selfish. As a junior brother, I'm going to meet my payment catcher. You've been selfish. To be a con. Meet the social media, but what's I didn't go for them, sabi, I didn't go for them, and then you be a baby, and I'm not watching. Maybe never go to meet me to create fake account. How many times I can just make a fake account on already, how many times I can tell me create fake account on more money? Because I don't mean creative financial. Inti me demiano me channel na che se me de comedy buso e ma nka me hia afane nyina na nka obi abeba behwe no asere no menya fans no e don't am politics e be sinne. You are supposed to do what the Brɛaking leader was doing. But now onye the Brɛaking leader no. Now the Brɛaking leader no. There's a 39 channel you have to me, but I like your time channel back with the amano. Hey, already. And then carrying Kenny Cassidy. Already, you've been selfish. As a junior brother, I'm going to meet my payment catcher. You've been selfish. To be a con. Meet the social media, but what's I didn't go for them, sabi, I didn't go for them, and then you be a baby, and I'm not watching. Maybe never go to meet me to create fake account. Adepa TV so midino e de shodu na ene yebedi nkomo papa ane yenina yennim eye Kwabena Boakye ene Vivian Jill ane eba Kumawood odi mutintin ye pa na dodo na ne ankofo enim na na se dia womodo ebeka ne pa eye Abrewa Mafia ane se Vivian eye na Abrewa Mafia na wone na ene mafia no ewo eye movie nimu na ene die eye what in Sembi abetu jabusia in somewhat Kwabena Boakye abetu jabusia Fabi miracle Fabi so minya ko betwa so anke be yemede na so da bia ya meska Sembi said the okone ha wo no aya ye nja no na ne wo kom no ontimi mpo ne heart be ebia dia opo ne heart a enumom ene beboa no wo sa in somewhat Kwabena Boakye dia bebu a abusia ne se movie industry no in some ewo mu yie pa e na wo se no kware so kase Vivian Jill enye bi ma na no boa e ba ne niema waye dia waye bia na ne nanso na nka osusu se obetimi aboa no se dia wo si e boa no because ye se dia wo poto e ma ne efe no wontiri se wo no so wo de ye den edibom iti ene die wo se insem bia ekokwa abonten ni nyina gina eye ya maame Vivian Jill nti asa insem bia nipa bia no ne wo mukra eye free no enei wo ne eye ya maame Vivian ene ne nkasa nti wo no so ehun abachi a wo no so tese wo fra mukra wo mo pese wo betie na voice mpo na wo metie eye ni body mpo ewo mu phone so na wotie nsam a Kwabena Boakye eka abusia ye ba kwa ko hwe nsam ni bi na ansa na no monim se eye dwumako bi ene so masen e ma me bi dwumade we nyina e bro ana ye ba ko ti o so crowd na ene nya me kra na me be di dwuma no mene agudie papa bi miss cover girl a dodo na e bone nsam na ene dia oka agudie a na wanfa eye nana hema nso so dia ene bi be se de duane dia me ana mesanje ama no ana ene ya me no ka se de oye nana hema iti nana hema e wo fia ha ye ne no ebedi nkomo e fa Vivian Jill ensemi ba sana no ma me ntwa me ho na menje aboafo nkrato na me ba metoso e dia ho Abusafa Amaka Obajiki Travel Hotels, Saarbrücken, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibiao, Germany. I brought how not TTB. Now they are called plane. You go to international airport. You go to Africa airport to your destination. And one person who holidays. So if you are able to project to Munya, maybe Metro and some project 2 years. You go to Mamma, Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in travel. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Merafo akwa babie said I'm kind I streaming live
Ubetimi Abrewa Adepa TV Facebook and YouTube on so na nsɛm bi a ɛkɔ so na na nso ubetimi atwerɛ wadwen and na Miss Kabagio agude hema bakɔpɛ ɛwɔ fie ha wɔno ɛnenɛmene no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ unim sɛ ɛba no movie industry na yɛn nyinaa yɛdi mu koten yie nti yɛnim ne ɛwɔ mu nti yɛatena ase na ne ɛwɔ mu bia no yɛbɛto ɛde ahyɛ ho ɛde ama mo agude hema Yes, yeah. bɔkɔ deɛ Na me ato. ɔho nso ayɛ fɛ That's ɛnɛ wada mu strong ko ho fɛ de da pata nɛ abroso me that's bibia bɔkɔ deɛ boko ɛnɛ ma akɔsɛ boko. ko di hema ba yi de asɛ wayɛ calm bi Na me heja. oh da nyina no me di kokonsa na sɛ ni sure hye kakra bi Eh, uzuzu mu se nipa o. oh jaiwe but asɛ ko di hema ba yi asɛ ɛnɛ me ni ayi kasa asɛ boko asɛ Sana nyankopon oye na ade. Ebre ni dani ana so ada no mu bi sa na tie. That's hema de ahoro sɛ hema na yɛ ni sa akwa o Debi da. hey me say one day say me chill one and one pa Problem ni ho. Meba ni edum nko. na ene ye nyina ye sister Penny Vivian Jill ye nyina ye nim no ewo movie industry no Abrewa Mafia and oba me NDC mu so a wodi mu tintin yie pa na say me nka obi aya wa ye school feeding program nka issue a ene ye ma me utie nsem akwabra e de abeto ho a wo se dia maame na jeno no eje ne ja na ususu se ba wa ba bonte na enu mo no ebeboa na Okay, you bet you wanna share right about now. Na yachia Adepa TV ashafoni na mo share live on Facebook, live on YouTube, TikTok. Mr. We can agree to disagree. We a movie industry moon sense. And so ba na comment section one watch the wadrin chere. And common ye hodi any grudges be with obia. Kwabena Boakye nsɛm a waba out nkomo nsɛm na wɔkeka no me efa baby me hu ye na me sɛ wo dabi asɛm ni hɔ ebia ɔmo nyema bi na ɔmo keka na movie bi na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ba out na ɔmo create trend but then again say na trend na ɔmo create any settings and yet me be share be 2 cents ɛwɔ mu mama nka bibi nkyerɛw ebi mu ka sɛ boy no wɔkasa dodo me hu sɛ Vivian Jill so react Ghana for pet. Se bibi show bi so a and you are talking too much and nipa no ade na wo ba abontene be kasa nipa no so ankasa na commit suicide so a mo say and ankasa say wo voice out na ankasa say wo can hear how you don't tell people how to grieve me because I am a national anthem nintino say wo fire wo ma me ma wo bre say healy enyo bia na okoya wo ma obepese obekasa obi wo hod ma onim kasa obekasa bibi ti onim kasa wonim kasa nche me basa dofo bi ya made ya na pese me manipa na homa na me hwe se bia nyansa na adwen na wo de dwen no aso adwen be prompt say yeah mami nko hu no mafom no bibi wo hod ma me ya entwe yie na se bibi wo hod ma sesan wo ho an ma yede na ma sesan me die no obi wo hod ma opentam ade ba media no so be kasa ba boy no minim ade potia e koso anu ntina brainy na no masema meka ne se pejuma na ye ema wo bra emfa manipa. Be quiet about movement. Me hey, me pesa adasan hu na mama wehu. Se me fra na me catch say 1+1 ye 2 aye de me pesa hu na me ma hu de akapia ye me ami nkuku mu asem. Fi se nipa nkasa asase we so aye wo no. Nipa bi wo no ma se wo ye ade na wo mani hu mu bebria. akoye boachi bi Ofa wo tra. Enti wo say odi Vivian Jill na me nya sure say bi oye adwuma bi ka ho ba say oye adwuma bi ka ho a wo de ne reni na de asha Vivian Jill mu say otie de kasem a Vivian Jill em connect ni mpoma MP fuo bi na wo so asa be ma na oba oni be ma wo ho o se na me kunu omoa me die na wo ye na wo hia na ye o so obeboa wo nti wo boa bu ketamu na kwai Umu akwakura abrabọ no won say ye into how ne say kwawenim
Kwabena Boakye minim di ekwoso oni Vivian Jill ntem. Woma omutwa omo ye directors, woma omutwa omo ye movie producers anya wedi ekire ache. Enti wedi ekire ache na also pese wo group bi nkola na wo hyesi ni twa ase a. Ubetumi ye bibi ni wa stop you sa brabo no. Ube hye wo di ase no wa ye bibi. I'm so tired of nkrofo a. Oye so clean you know I stuck with obi and I with that nipa way mean to me nyahwe and I nka sese oboa me na wan boa me me de na maka no me boa wo na me hwe boa na me boa wo no na pese u ma wani tra wani nton a eya atwede na me na me do to ho ma wo na wo fra atwede no fashion team say atwede de ye me ma atwede I don't give a hoot about the obi beka mupa mumbo nchenku mupa munye me hu meeting meyi ma atwede afiri ho cause kokram san fere se beta no wo hwene so a wo so fere se wo di asawa beta re so adan ena me na wo bobra se wunim se bia Vivian Jill na wo de ne nante ne emfa so mfiri mu ba Kowanim adinti na obusu ha ho ana me susu me ne Vivian Jill na me hwe na bia nante na me ne wo nante no unhu me so mfa so a pamno twam no obi anko ni we Kwabena wo ye be ma me de kwan a ofa so bia opese okasa bia kasa wo kasa wi a Vivian Jill ma me anwo ama no I repeat Vivian Jill o ma me wan wo ma Vivian Jill se Vivian Jill timi muwa wa ko wani mo kasa wi eno ana no ko wanim na mo wan ko wanim na ya hawa nipa hawo ko so be kasa kasa wani na chiwie ana we moa me ana we wo ma se ana nan kasa se we koye we na wanye we ama me na usa movie on na sa brabo ni mpuntu obi amfiri mu ba na ehu se wan kasa wa brabo na asesa da wo so bibie ni wonu ma ye de be ya ebe iti yenja no won kasa so yenja no won kasa why answer ni ye be ja no na wakasa no wonsusu se enka nipa wo no wankasa akase waboa wo pen no se wo ye bibi na hawa ubetimi akonya akono efie minim se wonim Vivian fie wonim ebia me ferifo bi a ubetimi akoho akoka sam na obia we dia mesra me madam say ni na wo ya me dan say wo de camera ni besi na ni ba media no so no eno mom no nsusu say so mo horo mo ntoma gufi e wo abonten so the who can bibi say anke se okọ Vivian Jill fie me nsuma wo me fie me fie no beba no gate da no ana gate na da no nsa baby wo ha otimi de won sa bie edibie unkita kia untimi mbie main gate ana ukuta ki so a men kantra wo sa bra woni ho nkwa obetimi wura main gate mo bedu me do ano a matum me ma kwa beside we bie you don't invade in people's privacy because me ni we nya asem say say we call ni fie say you mutual understand mo nka wo phone so na ogitum so obi adase meba ho ana dwan to obi nipa otimi ko Vivian Jill fie na ndi omo nko for surprise oh di odi ni wasa ba so no abedwa to anu no akofie de me di me wunti bi mbakora me nso so sa nyama no so na aye die nko a aye agro ni ye bedi ye agro no se nipa no wo hwe na mfa so mfiri mu mba walk out ko wanim enti me wasa die we ya na dada de ni na ye me discipline na me de bo me bra okay mimi we adwuma mu kwampa me adwuma me mfa adamfo bebre me mfa adamfo cause wo be fa adamfo na bia be de ebi ochina nko nipa no wagya ye adwuma no anase bia nipa no yeyi nedi wi na ma yonko fa no na asa nipa no ya basa bi asa wu de ntime me mfa adamfo we adwuma enti wugya ye adwuma o yeyi wadio mini wuni turumu hwe bia obi anko nanim because me mpe broken heart mimpe adwuma mu broken heart ti se dia wo ho na anya mi hute no sa na wo kwa anya mi hute woni obi edi agrodie no emmoa ko wanim wo po na wo sa ye bema ko wanim sini twemu na wo no movie industry omo se egu so still some crofo gusu ye adwuma enti Kwabena Boakye se Vivian Jill na wo huni se ontimi mmoa ko wanim ai na ya me ka so na me se kama industry fo ni na se yentina for akunje nim guase and then be wa Adepa TV asa na Adepa TV for so mu hu me so mfa so ntimi problem be ni and then no se me bu me ketem na me ko
Me kwaso so a ebi Adepa TV for no mo hwe mi o sa ukọ ye no ye na free we bra bomu ba ye that's what I do na here the end didn't necessarily justify means no it's kasa when in eche and a Vivian Jill mo and a winning in 90 ye no and o triaka 400 cedis and o ma 400 ka o me kukuru ni dia ma wo o me kukuru ni dwetire ma wo muni bibi ni papa enye obia no onimo ma wo enye obia no wo furu atwede a obepese obefuru di nechi o enye obia na ne niam a wo ye no obekirekire mu o me say obi wo ma wo kire ni bebi a wo beki obekọ akose ho enye bebi a munti ni pass mi ti yi me ni papa ye to kwanta ya pai maka me say enam nkwase asem binti enkrofo bi edi akyere minti no me say enka me say me ncha wade upa kem enfa me ho loan me put the mima loan into bana because obeji loan and I me mo obosia me nim bosia bo me bo cause enkrofo bi wo ma anu a wode bo bosia no anya anu no odi twa enti me ni loan me kai na for the so bi test me me mbo ni loan am say I don't give loan I say I don't give loan me mbo the bosia am baby I only give out when I feel like giving out. What mama emoji awa bie nani wanti ase me gina mu susu kutu enti bo wa bra bo the way be si aboa na enam se nipa bi mama papa ya senti no mimiti e na bia wa ba me wo be papa anka me am fiu because of the nipa dia ye minti no emma papa ye nka me e bia Vivian Jill na one ni tu anamo e bia wo so wa he e bia Vivian Jill o so wa hwe ebi kwa wo di ho nkomo ba ku mienu bi hwe sa obeye niam ba ku mienu bi ama wo but ebi so no one stand the test of time and yes I can on the other side so wash for how long we ye nipa so wash for how long and don't na we ye nipa na wo bo bra so bible aka wo se emfa wani nto wan so emfa wani nto nipa so enti said ya brabo whether what media esi e can say movie industry ni mu a aya mu mpe bibinye na mu nje se mudi mani to nipa so mimi nko movie industry ni mu na mekwa na debio na me kona me dan obi kakra odi be ma minti wan fa ma me na me buada shodi fiti ye kan sen 2006 amedi me wura ni twam me jaye 2014 me sa bounce back rema me say jai 2016 oda seni bienu ho wo sini twani mu obetime aka se me betwa be sini me kwa no ma me kwa me di me yem kom na me yes boss Ejuani ya no wa set so no uma me bidi a wala wa ma me bi ndia sa ata me ni ajuo ye betis me ka chom so mesen yenko ye kope fufu joints ye kope ejuani bi joints minimum run nto mo de beko ye beko bi twia ka pepepe me nya mobodi nti me ko no me wo me dwuma me di dada ma boa me ho ejuma ni na ya me de ejuma me si ha me ye shodi ejuma na me ye ejuma ni ye na ya me de ejuma ni ye na ya me fe enti sa me ye de me ye nyina na bia ejuma wrase wo hu de me ye no so mfa so a me bo me brada da me chele dada me de me ye dada eno se ufa o luggage away o ti lo problem bi enim ni na akoko wie se wo wa bra bo a wo bo dada ba wuti boss o wa me 200 chairman o ma me 300 umbo me bosi 100 de bia no wadane akoa nso obi ka se oni unji agro biem me that is it obi ka se one more then your world is coming to an end enso me ken na wuti me ye bibi kpakpakpa won chen unya 100 bi unya 50 bi ana anu na minimo obi a ne ho popra what shall say so when you sika kakra me say na hantan ahoma so raise to the power 2000 when you sika kakra bio 500 600,000 fan in same me say una what on the to what me when I'm say the power of money sika kasa it's what was me sure so no ko put the so what because
wo sika yo onfa bema wo so niam bi so enti uka se bema numunyamfo ko wanim enti uka se bema numunyamfo te se Kwabena Boakye eye den ya na abeba and I Vivian try me 400 and I'm a contact come Vivian and I'm a creative ghost account and I wouldn't wear ya ubegu when you master sa efia bosia bema numunyamfo na nka ye de ade Kwabena Boakye me na me kan okura na atro so de susu de nukodwa asame me kan okura na akyerew hwe enim guase wo hoyi emfata okan ni ba ye kasa wa ye bi ejai nyemum ye nkasa wa ye bi atoaso Vivian Jill erade wa mbo Vivian amfa amawo ana Vivian ni maame soso anwo na amawo wo hwa na agudi na mudi no emwawa ko wanim ye won girls boys when kwala bebre afa na omo ba omo pesinitwa. You can equally start grooming them. Said you wouldn't Vivian Jill Abrewa no. You can equally start something. Sorry, kikawo. Maybe who memo omo kre kwadwosam na why stuck with obi and Adepa we dia boss one. Me say na for this make come out drink say me hu nipa bi we blogger. Ono ye blogger no. And spiritualists be say all fan as it's a bianca we be Adepa TV no na Adepa TV ni ya wodia no mesi o ma mi nam kasa ya media wo ye makwada no fire and why mesi keka ma adwenche no me ni gyrafo no sam say ada na wuto wani munyam ada na wuto wani munyam and I man 2 billion she and me say hey I don't know what one munyam. So there's nothing wrong with it. So or the me hype no them say hey untimi nya me kunu media me kunu wo ya me me potuja me kunu say wa be jana wo ton wani munyam na yan kanche me say me ba wa brabo mu no efu so Adepa bi enfiri wa brabo mu ba there be I will shape you wo ya be mana wo hasna sa wutia we ye bema we bi adwuma we ye bema wo bibi ma won sakwa no ento wani munyam fo nkwase aniema binti asema me ka che so wo ba be sia kwampo wo si da bi adinti na wo beton wani munyam enti mesra mo Kwabena Boakye wo ye bema say any settings na mo ya Vivian Jill oyo oba obo ne ho moden opreko film kakra ba Kwabena Boakye ko anim wai ko anim Kwabena Boakye ko wanim said ye bi dia kwasu bia ko wanim Vivian Jill ontumi muawa ankoka nyame ani Kwabena Boakye ko wanim krebri ko wanim sa wo kra na moto abra na me ma okosua Kwabena Boakye bra na me ma okosua na di na wo kra no wusunsum emerge with nipadua no ka bibi fufuro ye kasuni adwuma no Kwabena Boakye ko wanim na Vivian Jill we are wona amawo de wo ye na wo ye no but na mo kasa wie wo ye de wo ye wie ko wanim ye bema minim se wa wari o so wo mo ko wanim na da che wo ma ankasa me papa ye kwahwea mpani Kwabena de Vivian Jill no ya kodu bebi nti Kwabena ko wanim e wa bra bom bema de eturo tura etu ese etu etoa etri bema bo ni unnecessary decisions be na everywhere. If I'm with you, na say bibi ntimi an kenya no ho a shodi na wan kasa da bi udi be ko wuo mu ntimi wo ho you see the difference sa so me ni wo no so a ube difference no ye be ma na wo ha nya man ko na me kama mo ye be ma na wo ha be ma se wuni ska shodi wa asema o mobo bema obaje so betima ko be wase no akoye huka bema be du benya 100 cedis 200 cedis 2000 bia so ho oba niska wo twefon ba timi da ne dem twefon no wa ye call obey e kan di interviska bema be pre no woni ne ho hwe ko be pre no akosa ni sa oba akro diska nanso se bema niska wo twefon ho na ko fre no okoye twumutu ana agi e wa ne to meso okoye twumutu ana no so koye hook up
And I also go for sugar daddy. It's me and me who bear ma or fefe. Then I brought one hour bono. 1 to 2 near my ya. Me heard the. Cause me also wouldn't be papa busy when you show. One day won't. Said them comforts me, dear Johnny or Mope. Feel it bien. Who best obey your mosa. Timmy slow, Kwabena Boakye. Yakasa yeka, yebeka one share sick as I don't draw from shore. Empem. Media, me found one in the echo show any Vivian Jill Tim. Nemo may come out so ye bema. Sorry. Wouldn't Vivian Jill some met you said to Babina shows a casana wakasan in H. Who's in the boom? Now in the bomb crab. Ebia bana ban mehu. And so one was on my bomana. Boom. Oh, my boma. I'm more babon timber casasa. And I'm I think it was early last year. Me when you say, and I make her say, yes, set since then, yeah, the papa. Kwabena Boakye pe bibiye. Okay. Pe bibiye kasi ni chano ho. Na nipa die. Wouldn't me for when into nipa so. Ye won krofo bi wo ho no mo say cked papa. Ye won krofo bi wo ye stingy. Ye won krofo bi wo ni sika sabo nkwa agoro. Iti pe bibiye ye di obetumi aye. Na mom se ye be hu pa say ye setinsa. Djuma ndi ba be di wa ho. Na settings are ya mame and my sister Penny Vivian Jill ono so aba bonten odo wa me training nsem but aso ye call ba ye nyina ye se woni ma kro na se aye so ye te ase ma ase wutie nsem akobramba ebe kan ya wono so e de nsem ni bi aso ye call wutie ase nkasantwitwi bi a wono so totomane ne kasa ba kwa me peki wo se wo hye na bi a mentimi amwa wa ko wo ma womu betimi aboa enei ye wo bo ho wone ne na ma obeyusu saa me de okasa no me afa bi me ne ya adwen kakra ye wo bo ho ma tesa wone ne kas obeyusu onim se nso asa wo buade into o take that opportunity and I say buna wudi buade respect na wo ma no so e de yawa obi so to because anya bra ho asa na hye na se na kakra wo susu se nke bia kwabran so bra na ho ase a nke ta wo ka ma wo no so bede na ho na wo susu se e bra na ani ese se ono so eye Okay. Anka asem ya wukin. No kwasem ne se o kasa wono wabre ena ontimi nye nini na ena fan kosi he nini na kokowie se woni obi nam na won se nipa no onhwe omodin mo so oyusu a de betimi aka ne se eno akokowie se pedwuma bi ye we se da nya kasa tente enti no so do obi na tena so oyusu na ade na wo ye no wani gye ho a mi say no me wo yusu ma ade na mani gye ho a me nhwe okay ebiem se me ne wonnam na bia ade na me ne wo ye na wo yusu mi no se mani gye ho a me yusu na wo yusu mi me mo ene ho na me hwe fi se enchenchen bia e wona fe enti se bia ya fa ne se bia me ni obi nam na bia me ni ye adwuma na adwi mu no o yusi me da bi un yusi me ade ne ye na ye me de pe na me pe wa asem enti pe na me pe wa asem wo su bi na wo kura no enye wo su ni na me hwe ko se me hwe wo su na me ti we ye nka me hwe me ko ye kura cha da na mo mebu mani eguso me hwa susu na mabra we just say no answer mebu miketem na mebu miketem enti ni se Vivian Jill se wono wa bre ena wo de waye bi ena won tumi so no so to ayampia na da bi o ke kan kwasasa me de ma me nkasa me kwampon ka me de anwum ne ba be pim wakutia me de anwum wakutia de me ya ade ansa na de anwum wakutia e be pim no abusia fesa wa ba yanko na yenkotie nsem a Vivian Jill enso Adepa tudwa na we wa fa ma tudwa asa o ye ntwetwe phone bi yentie bi emrasise sanoka mimi obi bawo mayebi amanipa ankasa mayebi amanipa bebre ene mabre na se misi meji ma home kakra na ma concentrate o mia me so kakra na enu nti nipa hu de ma ya moma enya hwe me ya nipa mitimi nya ni nyina se me menti mi anya ma wo ne
na sɛ nra me ye ma wa pa obi foforo no nyema we sɛ da foma oh yes ye metimi ena maye no cause mimi nim sɛ maye bi ena nyame na akran so nim sɛ maye bi ti de maye ama ne bia so hu na sɛ sei na o kan dia ɛwɔ no ano ane ye metimi ena maye no mintimi nyina ye nipa and Nkomochicha na egu no ayedi enkomo apostle edun ketia ewemichia obabi biara wo nyame ensure pa na enei said ya kan to say ase miss wo share ena gudi facha me makoko facha me wa anya hwe program ena wo share ene agudri a ase ne when you obi bedi agro wo chena na ada ne ntokwa eyedi pa na ye wo okay. One thing na ye mubia don't know se mubi o ha wonima enye obia na onima agudi o okay obi won ma woni wo san na adwin mu no wo ye na ko a o yisiw obi won ne san na obra ho asema na eni se wagimi aso obi a mani twia no mi na me nkofo mama no ye hwe se me pagya no no na adwin mu no misuro na ama wo ha wo fi mabra bo ma metutu fom de me ho ahye ho me won lagatin kakra na no what wonu okem unyankem aya wo brase enti ye won krofo bi wo no omuni ma grodi obi wo no ma woni ni dia na no chuchu wonye du prum no information bi enyo obia enti na me da ma asem ameka me asem na 0 to 100 me metimi a package 10% amount mo adwen o say woni mia ni mi bibia ma enso me de so wahwe enti no bia nani ma grodi ana udi agro so ansa na obebi hu nyina bia bu puno ma odasani no so ne hwe nipa wose ma ye so ne hwe ye urade nipa ye so ne hwe na ma nipa uye de so nipa hwe me dem so ji me dem so wahwe o Mame Nayas. But Nayas said, Shadi answer na me be from medical so what be back you know. And I'm say never be any painting come to for me I know the men so wa he. I been see the beba wo say so nipa she. One will say case we wunim. One will say abra tension bi ba me so. Me bo wa mane. Me bo wa mane no me sama wo hu say nipa no mefre no a question no I think say mesaya kwa mesaya no hye kwasa ma wo sai be gina phone no so ni na no na me so nipa na hwe say time a wo hie nipa so bebe mama mi be mu ye dey ama wo wo de duro wo ho nkonkron ana bo awo ai enter by force intimi so no as I said, me share ma hu ye abremu no regardless of nkwase asema mekeka enfrenu wasema mekeka anya be che wuni pesu a wo ye ani dwen a wo dwen me ho ye wo bi wo no ma onim saade ne ye se lady ya menene sign emre bi etwemu no eni sei no okasa adenti na preko pen na oni me kasa say mentally or you okay ana bibi ha no me say just Saturday ya me obi frame me say dwan na nipa ne frame o frame me piki call menene kasa so o me dwan dia later na so ye nkasa ye kasa no say me dramatize issue ana ni bufu ye na me so okay ne say bye bye cause me so me hu say o sound rude me kase call but me kase call am nipa we wona me nkasa say that adensa na wakati kwa mi hu ne hye ma oyeye mi we kire o na me so me tebe dem na me say nipa woni mi nkasa say da edi ade na me ne nkasa na person sound rude e che me na me say no there be ma me friend mpo ambele anche and of fire na me say are you okay cause this is not you and na me no nkasa person disrespect me and one on so be check the side of the story say I was dragging the issue na no homemate na me say no homemate here you know me you know say I always want proof so what is wrong with you answer na obeba form na obeka say you're sorry na me kwa me wa ya ma ye okra so you see this is a good year
This is a good year. Me who said no on disrespecting me, I say that. And si me so me nya hand time ka say, hey, I don't know what ka sa che me sa wa ya wanya, me feel me broken there be. That is the one person ya. Who said the power to me yet? I didn't want to be young kodru. And si say na wo ye kodru there be mami nya me ho abotre. Me nya me ho abotre me hwe, mami ma de nche so. Ade chi so mesa akoni wo biem cause unim nipa ban a oye asa obi a wo ye loud ana obi a nani a date sem ya ne buafu ugina abufuo ni so a wo be say asem no wo hu se nipa we say de obubo ma ja the life ye dey e ma no any obi a nanim sa ade no obi wo ha ahoma so raise to the power 2000 asa kronfo a wa fa no we adwuma ma wa na adwu so obe wi obe bo kro no wo bo kro no ne na adwemu what you want is on the buy ne to me say wo ye ne da onu sa nipa no so no na homa so omo say no ko bi adwuma foforo no o dictate so ni refi no say obo obi kro no na ade kokko bie wo de enyo obi a ni ma agudi o enti wo ni nipa di agro ansa na obe bie wo pin me say so nipa ne hwe asa pasa wo kunu krampo ani kunpo ne lai so ne hwe oba wo kunu so ne hwe oba wo boyfriend wo so ne hwe be ma bi a wadanfo be ma bi a otita no girl wo so ne hwe wo ofine out opa mani hu se wo so ne hwe opa mani hu edita mani hu se wo so ne hwe andita fa so hu ku de emri papa mu agro wo mu ntem no no ma na hu se wo ye dey wo so ne me de me so wa hero media me so wa hwe jibi for wa system ni mu me so wa hwe hwe na ya kan say Vivian Jill agudie ya woni guy yi die wo ka say guy ni so Vivian hwe ye ana Vivian so show guy ni hwe ene de omo nye asa ye di agro asa ye kontokwa we say ye setting say ye kan say agro bi na mudia mu gu mu fi o me na show say trend tanga say ni Vivian Jill obaye Vivian Jill say ya trend na mo ye pa dia baby a we do brand na do trend tanga we no me na sure na say na sa so agudie ni mo die ye adane toxic agudie obi amfa ne kwan so de obi amfa ne kwan obi amfa ne kwan agudie ne by force at the same penatwe wo twem pena na hu se be ma ne watre dwama ne ko jantra dwen wo pomu die ho ma ne nkofa yare bi fa mbra o hu se oba no wo ye ne dan wo twa ne twa obe ma wa di ni true ma ko anim oba bi won ma oye dwamanfo wo ye ne dan obe di ne ho I no go do again move on but ni na kowie se so di pe adwuma ye o learn to save don't live your life to impress others ada ye ko jan sanu ye kasa fiti last year September me nye miti afina me ye miti so we live your life to impress others baby ka create bia na top pressure na ma it miti say me nye miti erade me ni dey ni wona my mind ye omu ti ye omu ye but you only mean say sa dem be say me ya me ya ma na broso ni na ko wie say be discipline peju me bi ye so awu live within your means now no be di agura so take nipa no for granted yembu nipa yendwi nipa yem kom ho anfa ne se bia wa ko antinu bibia na uyu se na ne se uyu su no te beti woni so wan na abehu na se insama futu a wodi amaye nyina no se enei obi hyeyen na opese onko eye movie industry mu ana se enyomtun ade bi a wopese wonya ne yempe bibi nya sakra na yakogura sa ade ni so this na maka no obi wo ho a obeka so me pe bibi aya den esa mintimi concentrate dia me ye no yo wo ho asa na obeka so opese on focus ko eye acting no obwa o sa nkofo na ya na mo pa abrochi akọ no na abrochi abrabo ne ye adwuma ba akọ ye adwuma ba akọ onyo nti ka se wontimi focus wo acting no acting no kwa edi ade okotwa extra wa hete krampo na yenimu krampo wo ka nkwache o woni a wo hyehye so na mo buke bia me ba da say to da say mo hyehye nti wontimi focus dey so ba dey say omo mi vi industry ni ye mu omo sa wo ndwuma won chen ye akwadwo focus abi dey show the my dream when akwadwo focus
I will say, and didn't come away, papa, meaning so was she a deal. Miss Anthony, a best sorry, son. A foot to obey, and I would my a year a chauffeur, a shade. And one my name for a fan for most shank for say. Now, ocean treatments, ocean more treatments, I've been with him a beer. Now, so what music yes, the opera idea, I bought Kotoko, your mona bro. Then so tell a boy, I said. A bit more dear a broso, and now Sunday ever sorry son, a foot will bend now the bama, after 4 effort in someone as and command, ye dear. Oh, I had tea. What be a jumati? Who shall be a seat? Who knew be now so. Now was so much so at tea. You papa way shoddy. You papa a one napa. Answer na obechi obi na nipa ne bebo ne yema boso se nsuo mo ewiemo me ma wa de nse. Me protect you, me kwama, me gina ho, apejao. Me kanu krachro. Se ani pa se we taking it for granted no free ho kwa. Ebeye wo sa atase. Ete sa aware. Be ma wo shi oba papa. Ana oba wo shi be ma papa. Na o mati mudaye wo de bebre se wo kunu so so. O me yire die de me ni bia wonko. Me sit down kwa ko hye nkoso. Be ma ana kwa ko hye nkoso ba. Ana kania so na kotimi ba na bema wo sha sese wo di wo wani a ehwo na abeto miri da de sambe ware bofo ba ye no ade a oye no mani nje ho kura woni obi ye dwuma treat your workers right. Treat your workers ye anya Armstrong or see Vivian Jill man 400 cedis dibi mamin dibi Shodi, obi wo no ne workers ye adwuma won show mu ye. Eto jiwa o. Ene nipa na wo bo na bro. Na ebia na Awurade aye wadoma ma wo nipa papa. A wo ne nam. So obebu we chidom enye obi ampo no timi twe ne wo te eche se me project wa ma wo akọ enim. Mi me te echire. Ukọ enim a ebia wo be twe me susu di medu wechi. Enye easy o. Oh pa. Enye easy. Obi wo ma wo ne wo nante a wo no perfume no kura mpo chen wo wo pese wo no ye hu no kura mpo chen wo so obeka se me take abo wechi dom me so Kwabena ni amani tua no wo no wo perfume ni che bibia abra wo betu fame ni se me ye media so adwuma wo peche bebe be no rocky so this ai no ba wo tira me che ni media de no wo pentam ado ko wie che no sa oni skills into de me ye no so ye bi ai wo abetie na do no so ye bi no de ye ne kasa afedie wo destiny swap identity ye hu o miti he say no miti na me kasa ye me kasa se wan sua wo die ana wan ma wo die amba out na wo ye se wo be sua me dia ye nji wuntum Adepa TV a se de me ya ma ade obi o baby o baka say girl wo keka na adwen girl we de nani so what to say da ma ya mo me kasa we de mfata no eye me die no enti se woni obi na ma me de me ka kire wa ne se ma me papa muma yenja se pese use nipa no ana woni obi nam so na ne nante na ne nam ne emwawa ko wanim eye tiawa each one for himself God for us all tiawa I will say I mean say and there was see the bebre and so ma fabi ewo de bia samba kwa ya me kan wa bra do me say aya na be ye den say obo bra na wonni ni o so wachi e de ma wo say enne ya me no wo ka say abrabo na wo pesa wo mo no wo bo na wonni obi o so wachi ma wa pedi wate na nyo bia nso na sesa wo pedi because e wo bi no wo asabe wo kire wo no na enya de ebebo aye wo papa fo wo ho nti mesra Awurade se bompa ye na nyame yi wo so na obofo emfa ma e na wo ma utie asem a aye Kwabena ebeka aye ya Kwabena de ameka cho wan se kusen ni awu kom ye nyina yakom bi nanso wo de wo ye bema ye de ye ma nti e ba ne senkra ye tini indio ba mi bisa se Kwabena insem a wo ka wo voice out de ekoso de but
kasa tenten wo ho penifo se ntopoko but atrubo ha wo be kasa na waka kasa bia ensesa wo ye den woka mini bia wo commit me kan tro se twaso na mom ya meka tro se waka bi penifo se wa ye bia eje ye nkasa toaso because wo be kasa na bedu ba bi na fin someone ensesa wo kan na wo dia ba bonte afa wo bi no a na wo kata wani me da bia sama meka ne se abrabo no me bo ma abrabo se ni obia se dia minya asam a sen ena hwan ena eba nti ye kasa na wo kan ne meka cha wan se twaso shaso wasan kwa ye bema se nya trend se dia ye kan na nya trend nkwan na mo de ba de a twaso na mom ye sister Vivian Jill won so de beka cha wan se pani de wudue mante wo ye hyeso de de ma ye ya ye nso ye ba na enei so bi kan nso wa ba monte na wo ya ate a aya ma sebe ye se pani a wotena fie ema nkola we na nka no ye bunyanka wefo a won so pani ni ye bu bi kan ye pese ye be bu wa kan nti won so esese wutwa so akola ne ya ema bonten meso so wo yi sa ese twa so because anya akola no otua nti se wo otua no kwa bonten na wo so aba bonten sister eyamontuma bufi ena oburu wa bonten na asem a me bisa me so se no de shodo ntimi bisa me sa asem we nti ena ya ma me Vivian Jill me bisa wo mo na mo de mo asem abeto bonten wo hye kwa eya Kwabena kasa ni mu a wo tie nsem a wo ka wo se police for action na wo am pesa mi eya adwuma ban na mo ye ya police and very well so na me was some kono wo dem am mi say because asem we was the police for action na police na ban na say then na mo ye ya police chill a ho ni de wo be kire mu ya nke be me de pa because me ye ma me de nim so oyobi a wodi ne hu ni na ban na say na sa police nsensem no abusia na empenifo say de daye epeson ya eni kitiri nti aboye ni aso na ene dwumadie a trendi e wo media no so e na me Miss Cover Girl ye de Abrewa and media no e de shodi mesen so e guest and there and afensu Joshua nsu na gina fidie na chi a wo chinchin ma wonya hwe boss ye chi aba bibiara e ho na me sorry so a enya me fa happy birthday chinchiwenche wey every eye Linda ena ose ode ko ama eye ohema asewa ye se enne eye woboda Linda se men kan cho se srewrade se oma nkwatenten amodi bom oma nkwatenten ye die bom ose ade bia wo kra pohwehwe no onyame enyema Linda se odo bebre wodo ene chesetema weda na di ade ama no ose nani so pa nti ebe show happy birthday to you Adepa the best sign ehye bi no ebe show my name is Enedi Kumawood yakwa Kani